Assalomu alaykum aziz Жылқы германдары. Акей бүгін Жалауат областы Нокен районы атақты белгілі Муса Кәуізден үйінде өстіғандар. Муса Кәуізден ұшыл Сұрғойын сатыға шығылады. Сурат деген сурат. Сурат. Адресін азыр айтып берем кам. Аттына? Атты малыматын азыр Муса Кәуіз жақшы қылып айтып береді тұғандар. Бері араға адрес алып, қолын тартып қойды. Assalamualaikum. Bek. Görüşlerге selam айтып қойын. Аттың тұрышы шу. Birinci yaşına келе тұрған болсақ 4 асы. 7 жаш болды жазға биылчы. Азырда бияққа бұрыш олым атты. Негізінде так. Оны 007 деген табросы бар көрдің? Бұл немеде Октябрьскийден кеткен екен өзі. Бұл тұр Ошқа Оштан Нокенге келген бүргөндігі. Бүргөндідегілерден мен алған уақыт беріп алмастырып. Анан кейін улақ башталарда биыл былтырда ем есепке. Былтыр күзде улақ башталардың алдында бағып зор қылып бір тақсыр не барды. Aka dostum vardı. Sonra bir sattım öyle. Al giyinle tez satıyordu. Andan giyinle YouTube'dan görüp kaldım ulaqda. Ertarak çapqan eken attı. Жақсы суытпай салып қойдың ең? Анын арқасынан шиелге оқшап май түшіп қалады ғой. Ооба. Ошондой болгондо алар кийин корккон бу өзгөнгө сатыптыр. Ака сизден алды бу атты, сизден кеткен экен го деп калды го менден келген. Кийин ака ушуну сатам деп калды. Мага бер деп жүрүп анан акам алдым эле. Муну өзү жерде чыкалып акам балдары бар. Ошолорго чаптырайын. Жетилетип алып экинчи ат кылып деп алдым эле өзүчү. Жақсы ниетті, а? Жақсы ниетті. Анан кейін керек екен сатайын дедім. Кеше емсақ аттарды шығарттым эле го. Ооба. Ал берки сарыны бир чоң эле аксакал киши экен. Балдарым Россиядан неме салды. Бабашын которду, мен бияктан акчаны котороюн деп бабашын которгон эле банктан. Алды банктан ал элекмин. Bununча өзү бияктан настрой албай атам. Эртең өзү 1-2 күнгө дедиле. Анан кейін бол дей берүүнгө болбойт экен. Анан группага таштадым аттычы. Сарайын тартырып коюн дедим докам. Ооба. Өзүң минбейсиң, балам мин албайт. Аттыбы? Бер, а. Отот бир нары бер айдап койсоң. Боюн айтып коюн 1.55ке тартып ала берет. Андан жогору эле анан ана мына дебей эле коюн. Аттын бою 1.55. Жогон. Болду. Нары бурсаңчы арка жактарын тартып экен, аттын жиликтерин тартып тургандан кийин. Нары бере. Мына жакын акейни токтоттур. Мына. Көрдүңбү опту? Бирок мен мынакей жүндөрүнөн кырып тазалаптыр да. Таптаза. Ошол эле да. Шиберип берип, ошол жерден да май түшкөнүм дейм. Билетем ат неметкендерчи. Да каласам айыгып калды дейм, а? Айыгмактыгы жок да ал. Жок болду дең, а? Жок болуп кеткен. Ал эми ошо маалыматы неме бул ошо Жаллабатта Сары деген уруктар бар, Сары деген. Ону таңгылагы Азизбек биле, Алмакчы Нурбек Палвандын бир сараты бар эле. Ошонун баласы экен бул. Кутман деген кадан кеткен экен Ошко, Кылчакеге. Кылчакедан бүргөндүгө келип, бүргөндөн былтыр мен алгам. Ат зор ат да сынакы. Өзүм баккам, өзүм карагам, жеп ичкени зор, улагы болсо зор. Быйыл тай, толоң, торпо, кой, Жаллабатты көп таштады. Кәрімнің YouTube каналында көп көрүп аттым. Кайра сорун таштап ат улактачы. Кийин ошо булар сыгырак чабып алганда мен бакканда мен билет элем, раза зор кылып багып койдум да. Эми азыр ошо дагы кайра сатабыз. Мына кишини жакыныраак алып көрсөтүп коеюн. Неме кылып жүрүшпөсүн да. Так. 7 жаштан а бияга, мынакей. Болду. Ат шул экен тугандар. Дагы кандай? Сен минип койбойсуңбу өзүң? Мени коюйм эке. Азыр та түшүн. Алтын мен мындай турайын экен, өйдө ылдыр 1-2 кой берип коелы, көрө турганда. Камчыны берип коер улум. Ооба. Так.
Acha. Jon jilolab qo'ychi Jon. Tak Jon. Tegiz qarma. Aka to'xtaganda üstüne aşırı yürüyeyim. Nemege daha gelegeyim yaman giretse canavar cırtı ağıntılıpçı. Topko da. Bunu 20 jetisini Kuda kalasa dayardap bilek salğanга neme kılıp koyam. Ege salıp görüp alabız. Ava salıp göröbüz alabız degenler olsa. Basın kaça dediniz aka? Basın 300 ming'le dedim. Jakın anan alige 300 ming deseng 150 ming'e eresin bir degenlerge aytıp koyarın içerdeç. 300 ming qayerden gele turgan bolsa ошонга карап жол кирасин түшүп беремин. Men de ошонго эле алдым кайра. Өзү 335 ming'e saткан болчум атты. Şöyle. Ha. Kamçı urdurbayt canavar. Tak. Ama toqtosh yomon tezik ha. Ay. Ay canım. Hazret aleti yala. Hazret Dıhaniya, sahaniya mına. Nege. Asın. Sırıldap. Arka vergisi yok. At öte zor atta. Enkeyiyle çay öğretir attı. Şundayken. Az Boyu bunu kaça dediniz aka? ülkem görse aka attı. Biri 55'e tartıp alıversin. Kem çıksa 10 mingden düşürüp verem 55'ten kem çıksa. Tartıp gidiyor. Uyur uğruyun lap gelip. Santimetre ne değil mi? Ya Hazret Ali senin topuzu. Yapma mı? Makamda koç taktı tevinip. Boldu. Oldu şu da gel. Aldı cilola koy. Tak koy. Ne? Boldu. Boldu. Kıyna var. Boldu canavar. Kamçı urdurba etilese sava verdin o. Boldu kan boldu. Attı kıyna ayda var. Turup kaldı da bu doktor bey. Maşallah. Zor kul çıkarıp koyduk ama. Öçürüp koyarayına. Selamun aleyküm rahmetullah berekat. Bu da öçürüp koy. Nemeler can terörler.